Na samom početku, dobrodošli u novi Muppet Show. Želimo vam svako dobro u novoj 2014. godini. Danas u Muppet Show imamo jednog prekrasnog mladog gospodina za gosta. On je društveni kroničar, modni kritičar, naš Neven Ciganović. Neven, evo Marijana te fino najavila, ali kako bi ti ono sebe opisao? Koja ti je u stvari primarna djelatnost? Ja sam prodavač magle. Pa bravo, bravo. Ko prizna pola mu se prašta. Da, definitivno ono. I to je umijeće. Pa je umijeće zato što je stvarno to je jedno zanimanje koje stvarno se može, od tog se može živjeti u Hrvatskoj. Nevene, sad si u modnom sudu, radiš na 24 sata, imaš svoju emisiju, družiš se s političarima. Što si od njih pametno naučio? Pa ništa pametno, iskreno. Ko bolje prodaje maglu, ti ili hrvatski političari? Pa ja mislim da ja bolje prodajem maglu, a oni se trude prodavati maglu, ali mislim to je magla I ti se svojom maglom nikome ne štetiš. Da, to je magla koju narod ne puši, a ovo magla koju ja prodajem me puši, tekako. 33 lonca, mlaki, papreni i toksični, imaš svog džokera leprase, ako slučajno želiš imati dlaku na jeziku. Ok, krenut ću prvo od toksičnog. Ajde. Bi li bio ikad sa biseksualcem, bili se bojao da će te prevariti sa ženom? Pa u stvari, sad iskreno ne znam, možda ću se izlagati kad bi rekao da ne bi, jer u stvari nisam siguran jesam li već bio sa biseksualcem. Aha, dobro. Tako da uopće ne pitam da li je neko biseksualac ili ne, daj što daš. Tako da ništa od toga. Vole li te političari i političarke ili im ideš na žice kad ih pitaš glupa pitanja? Koga od njih ne podnosiš na Markovu trgu? Pa evo ga, ima, i u stvari mogu reći da ima političara koji me baš vole. Više me ne vole novinari koji se isto nalaze tamo pred vladom, zato što im moje pitanja uopće ne koriste ničemu. Koga od njih ne podnosiš na Markovu trgu? Pa nije baš da ne podnosim nikog od političara, ali ima nekih novinara koje ne podnosim. To nije pitanje, ali možeš odgovoriti ako želiš. Pa da, ali ima novinara kojih ne podnosim, tipa Mislav Bago. A zašto? Pa zato što čovjek se valjda u furu da je car na Markovu trgu i pokušava apsolutno sve dovesti u red i na sve se dere. Drži monopol. Mislim čak da ne bi bilo loše možda da on uđe u političke vode. Mislim, sa takvim stavom možda bi državu izveo na pravi put. Bi li bilo šanse da glasaš za njega možda onda? Pa ne, onda bi rekli da opet pobjeđuje ovaj lobby. Ko te baš onako impresionira od političara? Od političara? Evo, moram priznati da mi je najdraža, definitivno mi je najdraža Nevenka Bečić. Ma nemoj me. Da, moram priznati, evo vidi, vaša sugrađanka. Pa ne znam, ona mi je toliko slatka i uvijek je toliko iskrena. Tako da kad god nešto pitam, siguran sam da će mi odgovoriti nešto zabavno. Ali ja vjerujem da njeni politički stavovi se baš i ne slažu s tvojim, ili? Pa ne znam, ja siguran sam da kad bi se ja i ona malo više družili, da bi se ona brzo privikla i složila se i promijenila svoje stavove. Tako da ona mi je genijalna. Evo ga, kaže, jesi li trenutno zaljubljen? Ako u principu se to odnosi, da li sad imam nekoga, s kim je super, pa nisam baš zaljubljen ali... Jer možda patiš? Ali sam zaljubljive prirode, pa mi se zna da se u jednom danu par puta zaljubim. Što mora imati osoba koja bi tebe mogla vezati za sebe? Pa prvenstveno mora biti totalno drugačija od mene. Što to znači? Ne smije biti ambiciozna, kako se zove, pomalo može... Jer si ti dovoljno ambiciozno za dvoje. Da, ne, ali nemam živaca za ambiciozne osobe previše, onda ne smije biti pametnija od mene.
Ne smije biti ljepše od mene. A to teško. Znaš ono, tako To se teško može da, u principu. A može li se ta osoba loše Zar je odjevati? čudno da nisam zaljubljen? Zar je čudno da nisam zaljubljen? Može li se ta osoba loše odjevati? Dapače, može se loše odjevati zato što stvarno ja uopće ne primjećujem ovako van mog posla kako se ljudi odjevaju. Nemoj me zezati. Ne, dapače, uopće neke... A vidiš, većina stilista, modnih kritičara samo pazi na to. To mi je najmanje bitno, stvarno mrzim robetinu. S kim bi volio snimiti seksi scene? Marija Kunac. Pa da se Marija preziva malo drugačije, umjesto N. Možda sa Marijom. Ne bi bilo loše, ali zato Marija, molim kak se zove, promijeniti prezime, za adresu se možeš javiti redakciji curama i dogovorit ćemo. Evo, pa ne znam, evo, osim Marije Kunac, imam neka seksualna maštarije da bi volio snimiti seksi scene sa Megan Fox. Šminkaš li se ikad doma sam potajno? Odjevaš u ženu. Mislim, kakva korist toga ako je to potajno? Mislim, da, ono, ne šminkam se, a niti ne odjevam se u ženu, nisu mi baš to neki fetiši. Koji su ti fetiši? Užasno mi je seksi, volim sportske bijele čarape, to sam vam već jednom prilikom rekao, i užasno su mi seksi muške duge gaće. Ono što se kao zimi nosi. Da, to mi je pregledano, to obožavam. Imaš koje doma? Imam, naravno. Imaš na sebi sada. Pa nije tak zima, ali imam ih doma, pa nekoliko varijanti, maskirane su mi najdraže. Družiš se sa mnogim manekenkama, je li istinita priča o escort pratnji? Koliko ja znam, moje prijateljice se ne bave tim poslom, ne starijim zadatom. Ne, ali pa vjerujem u te priče, mislim, u svakom slučaju escort pratnja mi čak ne zvuči loše. Mislim, ako te neko plati da ga prati, što ne bi. Bi li ti bio eskort pratnje? Pa da pače, bi. Nekoj bogatoj ruskinje. Žigolo. Kome god, nije bitno. Ili žigolo možda, da. Dok se radi o eskort pratnji, pa evo, tu sam. Dakle, isto, obratite se curama, znate, nisam skup, jeftin, da pače, Pratim na domjenke, na privatne zabave. Da, a moje prijateljice manekenke su sve fine cure. Kad će se taj panj Neven Ciganić počet odjevat ko čovjek? Ko mesar izgleda? Oprosti. Genijalno, Aleks Janković. Pa ne znam. Ali u stvari, nek ti meni rađe pošalji kako se zove, adresu tog mesara tvog, koji tako izgleda, koji ja... Odmah ću kupovat kod njega meso. Definitivno, tamo ću po meso i po ostalo, po kobase. Po kobase ću kod njega. Jednog dana bavio si se pjevanjem. Bili htio nastupiti na Eurosongu paradi kiča. Čekaj, si ti stvarno bavio pjevanjem? Pa jesam, da. Meni je bilo uvijek žao što nemam sluha. Ali sam ipak pjevao i kao takav i mislim da sam više ljudima pružao vizualni ugođaj. Ima tako stvar na YouTube-u? Da, naravno da postoji. Mogli bi se možda malo prisjetiti. Može. Toy Boy, Candyman. Kao i uvijek bio si divan gost, zadovoljstvo nam je što si gostao u Muppet Show, sad će gledati Ljejka da se njemu štekate, da vas ne ocrni umodno sudbe, ali nema veze, mi smo se ocrnija i opet će i to. I vidimo se sljedeći tjedan. Doviđenja.